Evde radyoya denge gele. Şinavedan uçayan radyo denge gelden başkodarın heja iruçare kanunu 2024 çarşamba Brüksel'e saat 12 Ahmet'e çağırdı. Hemen uçayına var oje peşkeş bikinle peşiçen sern uçayınma. Muhammed Hasan El Samir heverdevke Medsa Cuanen Partiya Suriye peşe roje şehit bu. Devleta Türk'le duhoke bomba baran ker yek şehit du birindar hele. Eva sonra Kurdistan'ı bu halke rojava bangali karyal ezgin kir. Neteveynik bu yine yerli serroşa davya Suriye'de xuyaniyek de hışyariyen girin kir. Sevke Partiya Çepa Avrupa'ya velter bayır gur Perivya gele Kurdu Türkan Bübrez Abdullah Öcalan heye. Partiya Meclisa Cuanan Agiştiya Suriye Peşeruje Nastamaya Haberdeki Meclisa Cuanan Partiya Suriye Peşeruje Muhammed Hasan El Samir Eko değirişe çetin devlet atırk alser deyra zorede şehit bu eş gerekir. Dahuyanın bir virengiye Enveke Partiya Meclisa Cuanan Agiştiya Suriye Peşeruje Radigino ku Haberdeki Meclisa Cuanan Partiya Suriye Peşeruje Muhammed Hasan El Samir bu encama erişe çetin Daişi Türkiye yalı Bajare deyra zorede şehit buye. Begişti Ravşahi yalı Suriye Zani faşizma Türk biriya çete Daişe u çeteyindin erişi bajarın bakuruşatı Suriye'deki u hevdede evle karu aramaya heremetek beve her vajı bu herandıra demografi u Jinav Brina PKT'nin hereme bire u rebazen cuda hevdede dagir keriya xalisel xaka Suriye berfrer dike lebele hemu cuvan u jinin bakuruşatı Suriye'de hem beri van erişa pedeginen minen u ledişi faşizm eriya berxwedanı tekuşine hilbijirin Liservan esasan Enveke Partiya Meclisa Cuanan Agiştiya Suriye Peşeroje söz dedin ko hemu cuvanen jibu azadiya seri hildeden ve riya hemu şehidan u şehit Muhammed Hasan El Samir bişopinen emi gaven ku ber bi serkeftine ve hatine avetin bi serkeftine re tajdar biken emri şehiden xoyen azadiye re rahmeti u jibirindaren xore şifayı duxazın u jimalbatan raji sersaqiye duxazın naslama şehit bu haye Muhammed Hasan El Samir navedayik Sükeri El Muhammedi navebar Hasan El Samir le El Cerdi jidayik buye sisi kanunu 2024 andal derazore şehit bu. Devlet atı bombekir kesek hata katil kirin du kejibirин dar bun beriya demeke Kurd devlet atı kada gir kergunde hürür elin avçıya bervari bala ya sebi parezgah du ke do parankir neguli ajansa rojni sesi nişte cihenji gunde kumre ku çubun çiyayı pişti gunde hürür bun hedefe erişi devlet atı kada gir ker hatzaninde encama toparan arteja atı kada gir ker devalatiye bina ve sabah alaptursalar çulup ben saliye şehit bu du valatiyen jibirин dar bun درباره ناسنامه برینداران دا آگاهی اگزلان هاته بدست خستن هنجای گوتنه کو ایسال دیریش و بمبا باران دولت ترک انسل نافچین جدایین باشور کردستان ده بوی ایریش داوی و 30 ولاتی شهید بون و 20 ولاتی جی بریندار بون Leşkerin Türkiye'nin günde sergileye herama Ahmediye u kelupelin gündiyan dizin. Devlet Atırka'da girker be havkariya pedeke erişen xalitser hereme behdinane bin haberde domine. Jiber erişen devlet Atırk hatta naha bisedan gündenle hereme hatine vala kirin. Yek ji günde de hedef ada girker ande ji günde sergileye Ahmediye'ye. Ajansa unçana rojnifse dimene levu tevgera leşkerin Türka'da nava günd kayıt kirne. Vek dimen ande ji xuya dike leşkerin Türk dikevin gündu kelupelin valatiyan dizin. Şeniyen günde sergileye jitırsa jiyan axwa nekarin nezik eleşkerin dagir ker bibin. Jinin Kandilê diyarkirine ku armanca têçdar serê bera popêde kirina gele û gotin ji bo şikandina têjî tê pêwîstî be helwestek zêdetir heye. ئامانج لە ئێستادا کە چۆنبڵی دەوڵەتی داگیرکەری تورک کە بە تایبەت دەوڵەتانی نێونەتەوەیش کە ئامانجیان لە گۆشەگیرکردنی سەرۆک ئاپۆ ئەو بوو کە دەوڵەتی چۆنبڵی کوردان
پارچە پارچە بکەن کوردان نەمێنن کوردان تووشی لە ناوچوون و توانەوە ببن پەیامی من وەکو ژنێک ئەوەیە کە بۆ ئەوی بمانەوێت ئەگەر بمانەوێت گۆشەگیری سەرۆک ئاپۆ نەمێنیت ئەو گۆشەگیریەی کە لە ئیمراڵیدا لە دوورگەی ئیمراڵیدا بە شێوەیەکی زۆر درڕندانە بەسەر چۆن بڵێ بەسەر سەرۆک ئاپۆیدا چەسپێنراوە پێویستە ئێمە وەکو ژنێک هەڵوێستمان هەبێت بەرامبەر ئەو گۆشەگیریە چەندین ساڵ یا چەندین مانگ بوو کە گۆشەگیریەکی تونگ لەسەر ڕێبەر ئاپۆی بەڕێوە دەچوو بەڵام هەمان کاتیش هەموو ئازادی خوازان ڕۆشنبیران ئینسانی ئاکادمیسیۆن لەسەر گۆشەگیری ڕێبەر ئاپۆ لێکۆڵینەوەیان دەکرد کە ئایا بۆچی ئینسانێک کە بەڕاستی ئەوڕۆ دەیهەوێ فکر و فەلسفەیەکی کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا هەبێت بە ناوی سیستمی کۆنفدرالیزمی دیموکراتیک تاکید بکەنەوە کە ئایا ئەو سیستمی کۆنفدرالیزمی دیموکراتیک یا پێکەوە ژیانی گەلان کە ڕێبەر ئاپۆڕۆ هەدەف و ئامانجی ئەوە بەڕاستی گۆشەگیریەکی سەختیاندا سەر ڕێبەر ئاپۆ گۆشەگیری سەر ڕێبەر ئاپۆ بۆ گەلی کورد بۆ هەموو گەلانی ئازادی خواست جێگەی داخۆ حەسرەتە بەڵام بە تایبەت ژن پێویستە دەو بوارەیدا کە ڕێبەر ئاپۆ کە ژنی وەکو ژنێکی پێشەنگ وەکو ژنێکی ئازاد وەکو ئەرتەشبوونێکی ژنی دروست کرد بە پێشەنگایەتی شەهید زینان بە پێشەنگایەتی شەهید بێریتان بە پێشەنگایەتی هەموو شەهیدانی کە لە ڕێگای ئازادی کوردستاندا شەهید بوون گیانی خۆیان بەخت کرد پێویستە ژن ئیلهام لەوانە وەرگری بۆ تەجریدی سەر ڕێبەر ئاپۆ پێویستە هەوڵدانێکی هەبێت بۆ ئازادی ڕێبەر ئاپۆ سەرۆکی پارتیا چەپە ئەوروپایە والتەر بایر پێدەویە گەلێ کورد و گەلێن ترک بە برێز عەبدوڵڵا ئۆجۆڵان هەیە سەرۆکی پارتیا چەپە ئەوروپایە والتر بیار گو دهێتە ناو نێتێویا کوژ بوو ئیمرالی سەر لە وەزارەتە دادێدا بوودێ جی دەگرێتێکیلاری پەرگەڵا قڕکردنە و ئیشکەنجەیە ئیمرالی ئاخەوی بیار دیار کرد و عەبدوڵڵا ئۆجۆڵان مرۆڤێ ئاشتیەیە و وها گوت وەکێ چەپێن ئەوروپایە ئەم پشگیریە دەدەن چارەسەریە پرسگرێکا کورد ئاشتیانە ئەم وەکێ کەسەیەتێکێک و ئاشتیەیە گەلێ کورد و ترک تەمسیل دکە ئەم پشگیریە دەدەن وان پلانان بیار ببیر خسک و ji bo ڕێبەر ئاپۆرە هەفدیچی پێک بینن سێر لە وەزارەتە دادێدانە و هاگوت برێز عەبدوڵڵا ئۆجۆڵان دەناو شەرت و مەرجێن پڕ خراپتێ بە تەنێ دژی دەربارە ڕەوشاویە تەندروستیەدا حتا ناتوو ئاگای یەکمەنینە ئەو ژی پرسگرێکێکە مەزنە یا دووەمیژی ئەو کەس و ئاکتۆرێکە گرنگ ئێ پێواژوی ئاشتیەیە پێویستیە گەلێ کورد و گەلێن ترک بە برێز عەبدوڵڵا ئۆجۆڵان هەیە ji ber vê ke Partiya Çepa Ewropayê ji bo desteserkirina gelê Kurd gelek hewdan dane dest pêkirin. Bîyer diyar kir ku ji Yekîtiya Ewropa daxwaza derxistina PKK ji lîsteya rêxistinên terorê heye û wiha got em ê li vir tiştên ku em dijîn dibînin tecrübe û pêşbîniyên xwe ji partiyên xwe re bibêjin. Divan demên dawî de em li Almanya û cihên din beşdarê mîtîngên girseyî dibin. Em weke Partiya Çepa Ewropayê hew dide ku derbarê rewşa Birêz Abdullah Öcalan Rojava da agahiyan bidin û gelê Kurd jinên Kurd li her qadên ku têkoşîna wekhevî û aştiyê lê didin seferber bikin. Xelkê Şengalê bi pêşengtiya Yekîtiya Ciwanên Êzidî û Yekîtiya Jinên Ciwan da ketin qadan meş bi tevlîbûna sedan kesî li ber Mekteba Zarîfe Oso dest pê kir û haya çarxereya Yermûkê dewam kir. Piştî meşê berdevka Yekîtiya Ciwanên Êzidî Sarabotan da xuyanî da. Sarabotan diyar kir ku ew amade ne ji bo beşdariya berxwedana Rojava bibin. او چتاین ویا کوارتن روزن ایریشن لزر حلب صحبایه او دخوازن ایراده یا گلان تنه بکن بلا باش بزانی بین او تجاری نکاربن به ایراده تنه بکن جبر کو ام خودی ریبرکی وکی ریبر آپونا ام خودی
هیواسورا کردستانش بو خلک روجاوا بانکا الیکاریا لیزگین کر هیواسورا کردستان تکیدار ایرشن دولت اترکات آگرکر و چتینوه یعنی دج باجار حلب و هرم شعبا و طرفات داخویانی گوشان سازی انجبو به هزاران کوچبرن افرین و حلبه ین در باسی باجار طبقه و کانتون رقیبون بانکا الیکاریا لیزگین کرن رهبری هیواسور السر آوایی کمپانی داخویانی اگدا و اشارت به وان خلان کر 27 مجدار 2024 کومنت تونترب به دستک دولت اترک ایرشیک جباجار المزن این سوریه حلبه کرن دولت اترک و سال 2018 باجار کردان افرین داگیر کرده بو به 100,000 کردان افرینه کوچ بره هرم شهبایی کرده بو خوش آلوزی داوی سوده بگیره و پلان خویا کرنا کردان روجاوا به بسری دوی روشا خطرناک داره و بریا خسر روجاوا باوی گل ازگین بریارداک و گل شهبایی یه جبردور به چالشگرن ترک و کومچت آسمایی و گو هزینه دورن به اوله و ریل قبر کرکرن به 10,000 کسی بگیره جبر وی که با اوه که خوزایی پیلگه نویا کوشبری دست بکر سازی مای آلیکاریه یال روجاوا هیواسورا کرد جبو پیدا کرنا پیدوین کوچبران بجه کرنا وان جهین اوله و پیشکش کرنا خدمت تندرستی خبادن خود دومینه همجور که هیواسورا کردستان با اوه که لزگین بانک کردستان در وی ولایت تکو داکو دست آلیکاری دریج خلک روجاوا بکن و بشتاری کمپانیه وان ببن جبر تورا دولت اترک و چتین و به هزاران شینی کانتون افرین شهبای کوچی کرن ولاتین گهشت رقه جاجانسان و چین افراتره آخوین مصطفى محمد ابراهیم کوسه محمد هرناند بیجه امتجار لبر و ذهنیت هوف سرینه توینه دروشن ذريك ذاتين والله بس يعني معنوني زكي خون آخرام گیشتم بداره اولا تحتا اولا خوش خوگان در مب آلیکاری خورن و خورن و جی اوار و دی سال من خودی در کردن من نه عرضه کسی بری نه نومیسا کسی طالان کری نه تشت کری فقط ابا ما خوش من زمان خوش و حقیق خوش موافق خوش دنیا حمیل ما بیدش من عیسر شعبابی عيسر الشعبوبي عموت دايجا منوزع حبيب يزيريش معكرا قاعد يسفر دارو دوبت المحرين أبولو همدار خصن أمينو داربوز جزيري كرن راتلي وأبول ما ساعدة كن تقبول كرن ما أبول ما تيوخ ساعدة كرن دتوین یک بویل سریرشن چتیان انداگر کرنا حلب و در دور هوی داخویان یک دا و گود دویل سوریه هویتیا برین ها دوباره نبه بردر که کمسریا بلند مافی مروان یورک لورنس دجیبرا چپمنیه یل اوفیسا جنوره جبوروشا داوین ایریشان هشیاری دا و گود ریسک هیه پفچون لحرم برفرهتر ببن بردر که کمسریا گود جبر سدما ایریشن هیه تاریل الشامه پرانیا وانجن و زارو گلکسی ویلان جیانا خوش دستانه و بده هزاران که جی وارن خوبونه ینک لورنس دیبیجه ایریش لتسیس تندرستی لآواین سازی پیوند پروردهی و بازار خوره کانتین کرن و که زرار دجیارا سویلان ینک لورنس دست شاندکه کو آلیکارین بنگهین نکارن بگیجن هرمه پفچونان بردر که کمسریه هر وها بانک لحیز نام نتیویجی دکه که بلا برپرسیاری خو بیننجی سیویلان و سازین وان ام بنگهین بپاریزن و درفت چه بکن که آلیکاری بنگهین بگیجن شینین هرمه داخویانی یک جیج سروکی کمسریه لپرسینا سوریه یا سربخوی پاول سرگی پینکرز هات کرن پاول سرگی پینکرجی هشیاری دا و گوش جبر سدما ایریشن چتیان وحشتا ده رابردوی ده پک هات بو بلا جاره کدیم پک نیم سروک کمسریا بال کشانسر ایریشن چتیان و داخواست که کو کسین سیویل و مافهمی رو وان بین پاراستم بیرجی گود اگر تدبیر نین را گرتم پلا ظلمه جاره کدیم ویل سوریه بلا ببه نونه تیبت آ سوریه گیر پدرجی آگاهی دا اندام کلسه اولکاری یانه توینیک بویه گیر پیتر زشاندکه کلیگر دلیسته ترور یانه توینیک بوی دنه قسمک مزن آهره مکتیه دست هیت تاریل الشام و چتین کو دولتا ترک پشتانوانی واندکن گیر پیدرسن بیرجی هشیاری دا و گود اگر ایش چته آنین سکناندن قیران لسوریه و هین کرتر ببه سوریه بروخاندنه و روبرویه
زکی بدران روزنامه روناهیر نویسک نویسی و دبیجه کتنا حلبه هفسنگی خرا کریه. زکی بدران د نویسا خود گوت کو دولتا ترک بریا کومه چته یند بن سیوانا میتا ترک ده حلب داگیر کر پش ایریش ترفات و شه باجی کرن او گل دویمین جاردانه کوچبر کرن. زکی بدران دست شانکر کو دولتا ترک داگیر کر پشت ترکچونا چته این دایشه برمایی اینوان کوم کرن پرورده کرن او چک و جبل خانه کرن. بالکه شکو روسیا پیدنگ ما دسلاتاری شامیجی هیزن خواه پاشتک شاندیه. بهانه اوانیا امن کارن و جمع نهات برخواه بدن نای قبول کرن. دولت ترکو چتین و همو پیمان نام نتیبن پیدکه و سوچه شردکه. چتین آلا ترکیه لحلبه بکله و دالقاندن. دوین نتوینیت بو یکیتی اوروپا و همه هیزن دموکراتیک دجبریا خواه نشان بده. زکی بدران گود کو دولت ترک لجیهن کو داگیر کرنه تو کرد نهشتنه او وها بداودیکه. ایروژ بلیستیک یک مزن پارچه بون و داگیر کرنا سوریه دای دست بکرن. دوی نتوین یک بوی امریکا و یکیتی اوروپا لیدیجی و داگیر کری و لیدیجی سوچه مروبانیه دنگ خواه بلند بکه. دوی روشراتا ناوین جیچتین ارنوسرا و فاشیزما دولتا ترک ره نیهشتن. روزنامه العربی ترکیه و خطر خواه ایریشن سوریه ددن پاش. روزنامه عربی دوشان خواه ایرو ده بالک شانسر رولا خطره و ترکیه دبویرین لباکور سوریه ده و باندورا ولی سر سوریه و روشراتا ناوین. روزنامه العرب پیامه که ترکیه و قطر ددن کرن روژا خواه اوها گود. پشت داگیر کرن حلب مترسین هایی فهم کرن لوما پیمانین آرامی ددن. به تیبت پشتی هرسا گلک آلیین هرمی و ناونه توی. هر وافام کرن که اسرائیل جوه ایریشه نرازیه. روزنامه وها دوام دکه. قطر آکو تکیلیه وی نزیک بکومه چتره هیه هود ده خواه جتشتن تقوم من بده آلی لنای وی واته کو او ترکیه نل پشتوان ایریشانن. روزنامه شرق الاوسط تکیلدار انجام ایریشان و هاد بیجه. نونر نتوین یک بو یه تایبت جبو سوریه گیرس پدرس هشیاری دا کو روشا سوریه مترسی داره و دگوهره و گود او روش دبه سدما وگر دایشه. روزنامه این تمپن عربیه نویسی کو اویریشه چته این جیهرنگیا اتنیکی لسوریه تک دبن و حتی گوتن که او دبه سبب ناکوکین مزنتر. سروک دسته هشت شعبی لموسیله هاتراگاندو کو سروک دسته هشت شعبی فعال فیاض لگل هجمار کسیت نافدار این هشت شعبی سردان پاریزگاه موسیله کر. والی موسیله عبدالقادر داخل به بشتاری سروک دسته هشت شعبی فایل فیاض او شانده لگل جوینه که برفره اولهی لدار خستن. لجوینه دگه شدان لسر سینور عراق و سوریه گفتو کو کرنه. بشتارین جوینه دست شانکرن کو دوید آستا بلنده دناف هیزن اولکاریه ده کوردیناسیونه که وره آواکرن و هیزا لشکری یا لسر سینور سوریه گشتی وره به هیز کرن. جگیر برپرسه فرمانداری اپراسیون موسوله سالی از جگود سینور لگل سوریه به تمامی مخصنه بن اولکاریه ده. لسر سینور شش یکینی تیبه جبو کو پشگیری بدن لشکرین سر سینور به تمامی آماده نه. به تیبت پاراسنا هرم جگلی ججیج حتی سینورین پارزگاه انباره یکانه کاره پیشینه. هیجای گوتنه کو عراق گشدان دروژن داویده لسوریه تقومن لسر اولکاریه ولاتی خواه مترسی دبینه و بفکاره کو او یک باندور لعراق جیبکه. تیپاین ایرو سرک وزیر عراق محمد شیا سودانی جبو آگاهی گرتنا جروشا لشکری و اولهیه بشار جیوینا پارلمنت و عراقی ببن. فوارا پرتوکانا آمده دریین خواه وکرنرین و شانخانین این بشتاری فواری بونه دست شانکرین کو فوار گریدانا دنابرا خوینر و شانخانه هنده خورد دیگه. ام به 35 پرتوکا کتن و پیشنگاهی کاری ماجی روزوانی دستنشان امضای جهبن شانگری وک بیرکه نتویه یعنی ایرو بلکی قدر و قیمت ویتشتی بزانین یا جنه زانین تام دیار ببنه به اوج بو من نگرینگه امج بو پیشروج رکن کی داویشن بو پیشروج مکوارک دانیه و دری همو و شانگری کردیش بو همو یاد بجم تشتی کد که دست بهم داویم و کوارا نتوی داکو سبه دست به زاروکن من نوین من بجن 100 سال شوندا 500 سال شوندا 5000 سال شوندا جی
دکاربن جه سوده ور بگیرن پرتوکه کو قدخه بونه اما زیدانه یعنی لگوری وی رجای لگوری وی هجماره تلاوی بخی یعنی سدی نود نه نود پنج امروز پرتوکه جوا شانخانه کردان درد کردن پرانی قدخه دبن دوی واری داشتی مثلا پسکری گذشت بله گودان جمعن و چه نیرو پیشکش کردن آن خاطر بودم باشه